Kugira ngo tubyizere reka tudownloading application, reka dusearching application yitwa microwaka. Nitumara kuba twayisearchinga iyi app yitwa microwaka nk'uko ubireba, tuze tuyidownloadinge. Iyi ngiyi tuyirebe ko wenda ikora nk'uko ubireba. Tugiye kuba rero twadownloadinga ino application, turakanda hano handitse download cyangwa install. Rero turebe ko izi itangira kubara koko izi mega ihite itangira gukuraho ino application mu buryo bworoshye kandi vuba. Rero urabona ko iba pending, urabona ko yahise itangira kubara. Nimba uri kureba urabona ko 2 3 8, nimba uri kubireba urabona ko iri kuyikuraho vuba 28 kuko uri kubireba. Aho 39 urabona ko iri kwihuta 42. Nimba uri kureba iri kuyikuraho ku buryo bwihuse 52 5 7. Urabona ko ni uburyo bwihuse, iyi data irakora neza cyane. Urabona ko izigera kuri 70 77 84 igiye guhita mu kandi kanya iraba igeze no ku 192 ihite igera ku 100. Ni gute wambwira ngo ino internet ntiyihuta? Ni gute wambwira ngo ino internet ntiyihuta? Reba hariya hejuru data ziracyafunguye kuri ya simukadi ya kabiri nk'uko nabikweretse. Hello guys, inshuti bakunze komeza kubana ahangaha umunsi ku wundi, ndabashimiye cyane. Rero hari abantu bari baransabye uburyo nabagezaho uburyo babona internet y'ubuntu mu buryo bworoshye, mu buryo bwemewe kandi bikora neza. Rero aka kanya nimba uri kubireba hejuru, hariya hejuru nimba uri kuhareba ndimo ndakoresha internet y'ubuntu. Rero kugira ngo tubisuzume neza, rero tugiye guhera kuri simukadi ya mbere dusuzuma ko iriho mega. Murabizi uburyo dusuzuma. Rero mbere na mbere yuko nsuzuma nabazaniye uburyo butatu bwo kuba wakoreshamo internet y'ubuntu iri gukora neza cyane. Rero ikintu gihari, icyo usabwa ni ukuba ufite simukadi ya Airtel ndetse na simukadi ya Tigo. MTN yose turayigerageza neza ngo turabe ko bikunda, ariko nayo iri mu buryo bwayo ushobora kuza kugerageza. Ariko ibyo nakwizeza ngewe nkwijeje ni uko uri bukoreshe simukadi ya Airtel ukaba waza ukoresha internet y'ubuntu mu buryo bworoshye. Iyi simukadi ya Airtel rero ushaka ufite na simukadi ebyiri, ku buryo igihe cyose imwe ibaye nk'ihagazeho, kuko hari igihe uyikoresha cyane ukaba wakoresha nka njiga nyinshi, none wamara kuba wakoresha njiga nyinshi bakayihagarika, ugahita ushyiramo indi simukadi yindi ya Airtel cyangwa Tigo. Cyane cyane Airtel niyo mbashishikariza kuko na Tigo ikunda guhagarara, ariko Airtel yo ni unlimited. Niyo mpamvu rero Airtel yo ntabwo ikunda guhagarara, itanga megabyte nyinshi mu buryo bworoshye. Rero niyo mpamvu utagomba kuba wacikwa n'aka kantu. Ugomba gukoresha ino VPN ukayikoresha mu buryo bwemewe. Ugomba gukoresha izi VPN uko ari 3, imwe muri yo uraza kuba wayishima cyangwa uzikoresha zose icyarimwe. Rero tudatinze reka duhite twinjira ahangaha tujye gusuzuma kuri simukadi ya mbere. Urabona ko twafunguye mega kuri simukadi ya kabiri ariyo ya Airtel. Rero turaza dute dukanda 131 urwego tujye kuri Airtel. Murabizi bo nta banga bagira, iyo urebyeho usanga hariho mega ziza hano kuri balance. Urabona ko ahangaha mfiteho 0 nkuko uri kubireba hano kuri balance ya Airtel Money. Urabona ko mfiteho 0, bo nta banga bagira. Murabizi kuri Airtel ibintu byose babishyira hano kuri balance. Rero nubisoza urahita usohoka ugende kuri MTN. Ntabwo mutavuga wenda ngo wasanga yashyize kuri MTN, reka tugende kuri MTN turebe ko naho haba hariho mega. Urabona ko naho hariho 0, urabona ko balance yacu iriho 0, urabona ko balance yacu iriho 0, ahubwo hariho n'ideni rigurijeho ry'ijana. Urumva rero nta mega dufite. Dukanda 154 akanyenyeri 5 urwego turebe ko baguze. Wenda naba mfiteho na pake ya yoro mukabeshya ngo mfite pake. Nureba urabona ko pake yawe yarangiye, gura indi. Nta pake dufite. Turebe na 0 akanyenyeri 3 4 5 akanyenyeri 5 urwego kuri MTN turebe ko wenda twaba twaraguze na za data zayihereza. Urabona ko bari kutubwira ko dufiteho 0 pake, nta kintu dufiteho. Rero izi application uko ari 3 ni application ngiye kuba nakwereka, ukaba ugiye kuba wazidownloadinga ukazishyira muri telefone yawe kugira ngo ubasha gukoresha ubu buryo bw'ubuntu bwa internet. Ikiza rero ku muntu ufite Airtel ni amahirwe, ku muntu ufite Tigo simbimwijeje neza, ashobora kubigerageza bikanga, ariko Airtel yo ndayibijeje irakora neza cyane. Tudatinze tugiye guhita dukomeza kuri Play Store yacu kugira ngo tujye kuri Play Store wirebere uburyo bikorwa. Ubona ko ndi kuyikoresha nk'uko bireba. Iyi ngiyi niyo ndi gukoresha yewe ntanakubeshye. Iyi ngiyi irihuta cyane kuruta iyo mfite mega. Sinakubeshya, ino internet yo kuri Airtel irirukanka cyane kuruta iyo mfite mega. Rero no gukuraho ama application tuyakuraho, reka tujye dutangira. Iya mbere turi buhereho ni iyitwa Max 5.
iyi ngiyi yitwa Magistano Pro. Iyi yitwa Magistano Pro rero uraza uyikandeho kugira ngo ubone logo yayo ngiyi aha ngaha, nurangiza uraza uyinstaringe uyishyire muri telefone yawe. Rero iyi ni iya mbere tugiye kuba twakoresha. Iya kabiri rero tugiye kuba twakoresha dusacingemo iyitwa Hextano. Nugera aha ngaha urasacinga Hextano, urahita ubona iyi ngiyi ya Hextano VPN nayo uyishyire muri telefone yawe. Izi ni app eshatu uzigerageze zose, icyo nzi cyo zose zirakora kandi zikora neza kuri simukadi ya Airtel. Rero nugera aha ngaha urongera usacinge indi ya gatatu, tubone guhita dutangira nkwereka uburyo zikora. Izi ngizi rero urahita ubisiba usacinge indi yitwa TRM Tano Pro. Nayo uraza uyikandeho, dore logo yayo ni iyi ngiyi uyinstaringe. Izi ni application eshatu zizagufasha kubona internet ukazikoresha nta kibazo, cyane cyane rero ku bantu bafite Airtel, simukadi za Airtel zitangizwa na 073. Nongere mbisubiremo, zitangizwa na 073. Izi nizo zibasha kuba zaguhereza internet mu buryo bworoshye bitagusabye ibintu byinshi kandi zikora neza mu Rwanda. Rero tugiye guhita dusohoka duhere kuri iyi ya mbere nk'uko ubireba aha ngaha. Rero nuza aha ngaha reka duhite tugenda kuri iyi ngiyi iri connected, urabona ko kuri TikTok hehe hose birimo gukora. Rero ikintu uri bukore, reka nze aha ngaha nimba uri kuhareba, urabona ko iri connected, imaze umwanya munini iri connected. Uraza uyikandeho, numara kuba wayikandaho uhite ugera aha ngaha. Iyi ngiyi ni imwe yitwa External Pro. Urabona ko iri connected, irimo gukora, irimo kumpereza data mu buryo bworoshye. Uraza kuba wayidownloadinga uyinjiremo. Ukimara kuyinjiramo rero, ikintu cya mbere uri bukore, uze ukande kuri kano kantu. Numara kuba wakanda kuri kano kantu, uze ukande hano handitse update. Hano handitse update, nuhakanda zino server zirato ziupdatinga, haze server zishyashya zikora neza mu buryo bworoshye. Rero nubisoza uraza ukande aha ngaha, hano ubirekeremo, ntubihindure. Aha ngaha urekeremo hano handitse random, nurangiza uze ukande hano kuri nurangiza uze ukande hano ha kabiri urimo kureba aha ngaha. Numara gukanda hano ha kabiri, uraza wandikemo Rwanda. Wowe uraza gusanga ibi bitarimo cyangwa harimo n'ibindi, uraza wandikemo Rwanda. Numara kwandikamo Rwanda nkuko uri kubireba aha ngaha, uze uhitemo iyo ushaka muri izi. Cyane cyane nagubwira uhitemo iyi ngiyi ya kabiri. Iyi ya kabiri yanditseho Rwanda Airtel Fra cyangwa Rwanda Airtel Fa. Urabona ko harimo na MTN, ariko MTN ntabwo ikora, ibyo ndabizi neza, narabigerageje byaranze. Niyo mpamvu rero Airtel ariyo mbashishikariza kuba mwakoresha. Uraza ukande hano handitse Airtel Rwanda Airtel Fa. Numara gukanda aha ngaha nkuko ubireba, uraza ukanda hano handitse start mu gihe uzaba wamaze gukanda update. Numara gukanda hano handitse start. Rero reka tukandeho turebe nimba uri kubireba. Reba aha ngaha, urabona ko connected by successful, bahise batangira kuba bazitanga. Aka kanya wayikoresha free internet. Rero ubu ni uburyo bwa mbere. Uburyo bwa mbere ni ubu ngubu. Ngiye kuba rero nayikuraho, tugende ku yindi app ya kabiri tugiye kuba twakoresha. Iyi ngiyi ngiye kuba nayikuraho kugira ngo tugende ku yindi app ya kabiri tugiye kuba twakoresha. Ibi byose bikora kuri simukadi ya Airtel. Nimba ureba aha ngaha, urabona ko handitseho baze kumpereza megabyte 7 nizo imaze kuba telefone yanjye yahita ikoresha aka kanya, ariko ngiye kuyikuraho. Nimara kuba nayikuraho ngiye kuri app ya kabiri. Rero aka kanya nkimara kuyikuraho bise sohoka. Kimara gusohoka tugiye kureba indi ya kabiri. Iya kabiri rero ni yitwa Hextano. Iyi ngiyi yitwa Hextano, nayo irakora neza cyane kuri simukadi ya Airtel. Nugera aha ngaha uraza gusanga bimeze gutya. Rero ikintu cya mbere uri buze kuba wakora, uraza ukanda hano handitse update. Kuri wowe uje bwa mbere, uraza ukanda hano handitse update. Ukimara gukanda hano handitse update, uze ukanda hano handitse online. Hano handitse online nkuko uri kubireba. Numara gukanda hano handitse online, uhite urekera aho ngaho. Nurekera aho ngaho, uhita uza urebe ko hano harimo ijambo random, urekiremo ibi ngibi, ntugire ikintu uhindura. Nurangiza uze hano ha kabiri, niho ugiye kuba wahindura. Nugera aha kabiri urakandaho. Ukimara gukandaho urasanga bimeze gutya. Uraza usacingemo Rwanda. Numara gusacingamo Rwanda, uhitemo iyi ngiyi ya Rwanda. Ukimara guhitamo Rwanda, uraza uhite ukanda hano handitse start. Ukimara gukanda hano handitse start, uraza guhita ukoresha internet mu buryo bworoshye. Rero urahita uza ukanda hano handitse start nkuko bireba. Reka nze mpakande turebe ko ikora. Tukimara kuba twakandaho turategerezaho gatoya. Urabona ko iyise iba connected nkuko ubireba. Ubu ngubu irimo gukora neza cyane.
Rero abantu baba bavuga ngo tuba turi guhindura location ngo ibiki n'ibiki, hoya ntago ari uguhindura location, urabona ko turi gukoresha noneho n'igihugu cy'u Rwanda, ntago turimo guhindura location. Rero reka tujye kuri YouTube dusuzume neza ko zino mega zikora. Hano kuri YouTube turaza dukandeho, tukimara gukanda hano kuri YouTube urabona ko ibintu byose hano birimo gukora. Rero reka nze wenda nkande kuri ino video ya mbere irodinge ihite yihuta. Nicyo nkubwira cyo izi data zirihuta cyane, izi data ziraguruka cyane, izi data zirihuta ku rwego rwo hejuru ugereranyije no kuba ufiteho mega zisanzwe. Ahubwo mega zisanzwe ziratinda ugereranyije n'uburyo zino data zihuta. Ngewe ibi ngibi nkubwira ni ibintu nkora. Rero icyo nakubwira cyo izi data zirihuta cyane, zirihuta ku rwego utabasha kubyumva, zirihuta kurusha umuntu ufite mega kuri simukadi yiwe, kuko we nijya usanga yabuze network, yabuze ibiki, ariko izi ngizi zo ziba ziguruka ku rwego rwo hejuru. Nk'ubu ngubu urabona ko iyi ni video iri hasi nigeze kubahereza nk'uko ubireba. Urabona ko bari batangiye bamamaza kuri channel yanjye, bari kuyamamazaho. Rero urabona ko ni ibintu biba biguruka. Rero urabona ko ninkanda ahangaha, urabona ko ninkanda ahangaha video zose ndazireba nta kibazo, TikTok nta kibazo, app nta kibazo. Kugira ngo ubyemere reka tugende no kuri Play Store, tujye kuri Play Store kugira ngo tudownloading application, kugira ngo mubyibonere nimba koko ibyo bintu ari ukuri. Rero tuze wenda turebe application tugiye kudownloadinga hano kuri Play Store. Kugira ngo tubyizere reka tudownloading application, reka dusearching application yitwa Microwaka. Nitumara kuba twayisearchinga iyi app yitwa Microwaka nk'uko ubireba, tuze tuyidownloadinge iyi ngiyi tuyirebe ko wenda ikora nk'uko ubireba. Tugiye kuba rero twadownloadinga ino application, turakanda hano handitse download cyangwa install. Rero turebe ko izi itangira kubara koko izi mega ihite itangira gukuraho ino application mu buryo bworoshye kandi vuba. Rero urabona ko iba pending, urabona ko yahise itangira kubara. Nimba uri kureba urabona ko 2 3 8, nimba uri kubireba urabona ko iri kuyikuraho vuba 28 nkuko uri kubireba. 39 urabona ko iri kwihuta 42. Nimba uri kureba iri kuyikuraho ku buryo bwihuse 52 57. Urabona ko ni uburyo bwihuse, iyi data irakora neza cyane. Urabona ko izigera kuri 70 77 84 igiye guhita mu kandi kanya iraba igeze no ku 192 ihite igera ku 100. Ni gute wambwira ngo ino internet ntiyihuta? Ni gute wambwira ngo ino internet ntiyihuta? Reba hariya hejuru turacyafunguye kuri simukadi ya Tigo, kuko uri kubireba turacyafunguye kuri simukadi ya Tigo. Reba hariya hejuru data ziracyafunguye kuri ya simukadi ya kabiri nkuko nabikweretse. Urabona ko aka kanya yabaye install, dushaka twayifungura, twamara kuyifungura tukayinjiramo ino app tumaze ku downloading. Urabona ko ni ibintu byoroshye, ni app ijyanye n'ibintu bya online. Ariko reka duhite dusohoka tujye kureba app ya gatatu. App ya gatatu rero uraza ugerageze yitwa TRM5, nayo ubirebe uburyo ikora. Nugera ahangaha ikintu cya mbere uri bukore urabanza usubire kuri ya app ya mbere twarimo gukoresha, nimara gusubira inyuma ukande stop. Ikimara kuba stop urahita uza urebe iyi yitwa TRM5. Ukigera kuri iya TRM5 nayo ni ibintu ugomba gukora. Ukimara kuyinjiraho uraza nugera ahangaha ukande hano hari uturongo dutatu, uze ukande hano hejuru handitse update. Ibintu uzajya ubikora mu gihe uri kubona itari gukora neza, kugira ngo yi updatingemo izindi server nshyashya. Rero nurangiza kuba wabikora hari random uraharikiramo nk'uko bimeze. Ariko ku bantu bakoresha simukadi ya Tigo bazi gukoresha iyi yitwa Gautamela Tigo network. Iyi ngiyi nayo irakora ku bantu bafite Tigo. Rero ku bandi bantu batunze simukadi za Tigo bazi gukoresha iyitwa UK, ukaza ukarebamo iyi ngiyi yanditseho Tesco Gig Graph 2025. Iyi ngiyi nayo irakora ku bantu bafite Tigo. Rero ikintu uri bukore uraza wandikemo Rwanda. Nugera ahangaha kuri TRM5 uraza usacinga iyitwa Rwanda Airtel 2025. Numara gusacinga iyitwa Rwanda Airtel 2025, rero ibi bintu ndi kukwereka byose bikora kuri simukadi ya Airtel. Tigo ntabwo ikora neza, nubwo rimwe na rimwe nayo ikora, ariko ntabwo ikora neza, niyo ikoze ikora igihe gitoya. Rero nagushishikariza gukoresha Airtel, niyo ibikora neza. Rero ku bantu noneho mufite na simukadi nyinshi, mu gihe wenda imwe ubona inaniwe ushobora gukoresha iyindi, ku buryo umara umunsi wose ugukoresha ibintu byose nta gishoro bigusabye, nta data bigusabye. Rero urahita uza ukanda hano handitse start. Nimba uri kubihabona uraza ukanda hano handitse start. Ukimara gukanda hano handitse start utegereze urebe ko biba connected. Rero urabona ko bise biba connected nk'uko uri kubireba. Ubu ngubu yatangiye
kuba yakoreshwa. Rero reka tujye dusohoka tujye kuyisuzuma nayo turebe ko ikora neza cyane. Rero tudatinze turahita tugenda kuri YouTube nk'uko bisanzwe, tuze hano kuri YouTube turebe ko wenda hari indi video twarebamo aha ngaha yadufasha. Nugera aha ngaha urasanga hari no video yanjye ndi no kurebera kuri YouTube, ariko iyi video ku bantu bambwiye ngo ntabwo muzi kohereza amafaranga ku bantu bambwiye ngo ntabwo muzi kuvana amafaranga kuri Trust Wallet muhereze kuri Binance, muhereze kuri Mobile Money, iyi video irabafasha. Murebe n'uburyo aya mafaranga twakoreye muri video yabanje, murebe uburyo ube wiyandikishije, none ngiye kuzana bakora video, noneho mbereka ibindi bintu bishya n'uburyo mwakoreramo amafaranga nta gishoro bibasabye. Rero urabona ko ikora neza cyane. Mugire ibihe byiza, ciao ciao. USAID nk'uko ubireba aha ngaha, ukimara guhitamo USAID aha ngaha uraza ukandeho, noneho uhitemo USAID baza ukandeho, umara ukandaho uhitemo USAID.